Bitar, Ronaldo, Hakmat referee, Bat Hakmat Kifans Jong. Te parlo ngap dia seu bhai pi saisin sa kana ka channel ka chonga. Hasongnya pi kana ka video seu bahas like ba subscribe ya kana ka channel ba kumju share ya kana ka video. Walam ta la kamun singi ngam yo ban upload video namar ka phone chonga ka sneu. Te menta so komen bangan la yang man pemi kana video. Perlok wasnyo tenang kesan ya kena channel ke chonga balai ba Cristiano Ronaldo ubitar manha kena jingle kai ke baldep ha kena ka singi Friday ha ka baka Al Nassr kasarem ha klub Al Ittifaq ubitar hatu kata-kata Hakmat jong referee bad Hakmat Kifans bat pai ba baro ha po jong stadium Denmark ba way na player jong Al Nassr Bakerteng Ujan Duran Uneo player usara rekat hakan nega jingila kai Denmark kata gadau ba Cristiano Ronaldo upen I yang kata ga jing bom senghut ke jongu ba referee ai rekat yau neo player neo teammate jong Cristiano Ronaldo upersang ban patai yau referee ba kadai tang ga jing bakla ke bakniat balai ba pi ai rekat yau ban hading ta ba referee persengap syau Cristiano Ronaldo ubitar hadu kata-kata bat ukencat ya ke bol bat uta open I ya Kifans yagi bru barok ke badan stadium ba kadai kita ngajing bekla ke bak diet ba une referee bat wire rekat yau no player jong ke Al Nassr tadi mar kata-kata bon ki bru ke baong yau Cristiano Ronaldo kadai tangga jingela kai Andre ka jinglong jong Cristiano Ronaldo bunsin usai long kumne ba usai bitar hadu kata ba open I ya kata gajing bom singyau hun ke jong Ronaldo uang ba bunsin ki referee bunsin ki kwa ya ban penrem ki persa ya te Ronaldo hagne ka por ki briu ne ki fans jong ki yam haba ki pe ya ba ki briu ke perthe barok ki ong ba Cristiano Ronaldo wala long nadap mentah South Hosnem Andre kajing long jong kelong kum kena kata ukloi ya ban bitar hadu kata-kata upen I ya kata gajing selsi ki jong ti kata de kata ba Cristiano Ronaldo bitar hadu kata-kata hakane gajing kai haga ba une teammate jong usara kan ti perlok kumno pat pidam ong halor kane hakane gajing bitar ke jong Cristiano Ronaldo ya referee ne ya kena kecing le jong referee tang ta kebesi